anem Di bakal inteng at amin tati apo Isu tiang bilin magnatayon Adi tayak sari mading tabalagi Tay tiyak parangin Manarimanen Tiba kalagturin tayo amapan Si kakabaltay ama kirupak Tati apot pangidalan Nabilegunay ti kabusor ngem magtalek tay ken Jesus Tano ti Diyos tay isut bumuyog balay gentu ti magunno Antigo ba't magnatayo tani Hiwa isut magpangulo agtalektay di karina kadatayo ketken kwana mangnamnama tayo manarimaden tiba kalagturet tayo amapan Si kakabaltay ama kirupak Tati apot magidalan Nabilegunay ti kabusor ngem magtalik tay ken Jesus Ano ti Diyos tay isut bumuyog balay gintu di magunno Ti Diyos tayo itet na ti balay gitay takarina ket isut matungpal nagana gloryaan maridayaw keti kapya dumteng tun kadatay manarimanen tiba kalagturet tayo amapan Si kakabaltay ama kirupak Tati apot magidalan Nabilegunay ti kabusor ngem magtalik tay ken Jesus Tano ti Diyos tay isut bumuyog balay gintu di maguno Tano ti Diyos tay isut bumuyog balay gintu di maguno God bless.
kinabak na kendayaw magunod mo nuken kawan ni Kristo awan talnaray tabiyag mo nuni patay ket umawag to awan serbit kinabaknag mo ni Jesus lain makapne kararwa ni Jesus lain makapne kararwa isulaing makabalbalim tabiyag mo ikan nakat puno at talna ayat ragom painayon na ni Jesus lain makapne kararwa ni Jesus lain makapne kararwa ni Jesus lain makapne kararwa isut gayam tay ni Jesus linak amna tituo basbasul tayo na banto ken kwanain tay ngaro ket di kararag tay kuma basul tayo aruda nam namaem nga ited na kawan di mamingga di tay umamak titok alilaw ken suliso di natay bayan ni Jesus ken kwanain tay ngaro awan gayem kasken kwana ladingit pokawena di kapoy tayo amuna ken kwanain tay ala nulap itayo ti ada awit tay nadagsenda di manubot tayo muna ken kwanain tay ita no uyaw ken kat umapay ni Jesus ti kamangan
saranay ken talna di aksarday Matalikay ti amin nga parawen Matalika iti amin nga pasama Matalika iti uray sa dinuman Matalika nga awan patinggana itagay ka Jesus itagay ka itagay ka lugar nga kangatwan itagay ka Jesus itagay ka itagay ka ket dayawin ka matalika iti amin nga panawen matalika iti amin nga pasama matalika iti uray sa dinuman matalika nga awan patinggana itagay ka Jesus itagay ka itagay ka lugar nga kangatwan itagay ka Jesus itagay ka itagay ka ket dayawin ka itagay ka ket dayawin ka itagay ka ket dayawin ka Basita balay ko ibasit apira ken balito ngem jay syudad dagiti nasubot ada palasyo abalito irabaw titurod ada palasyo ijay dagana Trania ijay santay ton amata engan kalsada po
insan masulisuga ket kas batuti pagidaan dito'y awan mas no pabalay ko palasyok balitok ijay ngato nirabaw titurod ada palasyo ijay dagangan inggit raniag ijay santay ton amataengan kalsada pulos abalitok di kapagarupen anapang lawa jak maupay ta apagloria gan na eta ngem magturturungan iti palasyo ken corona tirabaw titurod ada palasyo ijay dagangan inggit raniag ijay santay ton amataengan kalsada pulos abalitok tirabaw titurod ada palasyo ijay dagangan inggit raniag ijay santay ton amataengan kalsada pulos abalitok adal daw iti libro ti biag pusok tinagibi iti kinamag nagangkutim mo na nain lista basulkot gapuna puso ka nadam ka nabayag when nabayag ni Jesus nga imaw
kiti darana. Daan na panagya ko, nadagsen na pudno, basbasol ko't gapo, iso ti awit ko, nakitak sang waran, dakes masakbayan, basul ko'y pakawan, tapno may salakan, nabayag, nabayag, when nabayag ni Jesus ngay mawag, yang magyaman na kita, adan kaniyak namnama, ay nugasan na kiti darana. Ijay pangukuman, iti Diyos kangatuan, awan pabot nga, no librot maluktan, basul ko awanem, tana pakawandan, pusok tinaugasan, darat mangisalakan, nabayag, nabayag, when nabayag ni Jesus ngay mawag, yang magyaman na kita, adan kaniyak namnama, ay nugasan na kiti darana. Managbasulin ka ken Jesus nga po, tais palen na ka, iti basbasul mo, tuwag biyag kan tupay, iti naununday, agserbi di maupay, ingana ken patay, nabayag, nabayag, when nabayag ni Jesus nga imawag, yang magyaman na kita, adan kanyak namnama, tainugasan na kiti darana.